Mwongeye kwirirwa abakunzi ba radio televiziyo Nuru ya Mashariki, tubazaniye amakuru yo kuri aya manywa yo kwa 13 z'ukwezi kwa gatanu 2025. Amakuru aribanda ku burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuri mikoro muri hamwe na Sentama ariko sindi jyenyine, ndi hamwe n'umutumirwa wacu Mushakamba. Wiriwe neza uraho? Sentama wiriwe? Wiriwe neza Mushakamba. Yego tumeze neza kuri uyu munsi w'itariki ya 13 z'ukwa gatanu. Yego natwe tumeze neza. Imana ishimwe cyane. Reka twinjire mu makuru yacu ahari, turi buze kureba muri Warikare tujye Bukavu ku bijyanye n'ikiriyo ndetse na gahunda zo guherekeza guverineri vice guverineri. Turi bugereza Uvira turebe uko byifashe, umutekano muke ukomeje kuba mubi yaba Uvira ndetse no mu Burundi. Aho bitoroshye, FDLR ziri guhigwa hasi hejuru. Hari aba FARDC nabo barimo kwicwa, bamerewe nabi bazira ko bahunze urugamba rwa 23. Yego. Kuri busange kandi idoha muri Qatar naho ibintu bikomeje kugorana. Yego. Ikitwaga ibiganiro gusa Umubirigi yanze guheba Kongo. Cyane yaraganira kubwiye. Ari guca impande zose rwose, ari gumapfukamirizwa kuri Qatar ngo arebe ko yakinjizwa mu biganiro. Cyane. Reka duhe Warikare. Yego. Bambwiye ko hari umu FARDC uri kugaya ubutegetsi ndetse na Wazalendo. Uyu ni FARDC yarambiwe. Yararambiwe agaya Wazalendo. Akagaya na Tshisekedi imikorere ye. Kwa nkumva ko waranyumvishije amajwi ye? Reka twumve. Jambo ndugu yangu, merci sana na kushukuru. Wote waliotangulia tunawasalimia. Ati uraho muvandimwe, ndagushimira, ndakuramutsa. Bose abatubanjirije ndimo ndabaramutsa. Basi tuko na ba mai ya mu group M23 mukona rakamata mijini. Ati dufite ba mai bo kumbuga gusa. Hano agahamagarira AFCM 23 mujye mwifatira imiti. Boni kuliaka tuko ba mai tunachunga nchi kama ni nchi ya muhewa. Mavile na mavilaji na materitoire iko naende na kamatiwa. Ati bono kurira gusa babererwa bahebera bavuga gusa. Ngo bararinda igihugu kandi igihugu ugasanga imijyi imidugudu iki byose sisira biragenda bifatwa. Territoire zigafatwa. Niba barinda igihugu mu kirere, niba barinda iki? Hatuoni ile manguvu kimai wala ya kizalendo. Ntabwo tubona izo mbaraga z'ikimai cyangwa z'ikizalendo. Bongo Rwanda banashindikiza ba mai ndio nafungulia mtu njia. Ati mai nibo baherekeza mu 23 nibo bayifungurira inzira. Njo baje renseignement yabo. Ati n'abashinzwe iperereza rya M23 AS. Akienda kuprovoke M23 biko nakuya M23 nikukitililia na pale balikuwa wanaenda kumata mwingine. Ati iyo bagiye gucokoza M23 ku birindiro byayo bahita bagaruka biruka ikazi bakurikiye na hahandi bari ikabambura igafata n'ahandi. Tuko na ba mai ya mu groupe, ba mai ya kimi. Dufite ba mai bo ku rubuga bo bw'umunwa gusa. Akiona kata village moya wala sheferi ya tamo. Niturigera tubona urusisiro rumwe cyangwa sheferi imwe ba wigaruriye. Tiningorane. Ningorane. Ni magonjwa isa kwa msite magonjwa ya wazimu. Barwaye abazimu. Wacha kucheka kama uko naongea na mtu wacha kucheka.
iyo uganira n'umuntu muganira iby'ukuri ntukajya ubiseka ati ngaho igaragarizaho AFCM 23 yigeze isubira inyuma umbwire naho babafashe cyangwa babirukanye wenda bakavuga ko wenda urusisiro runaka barwigaruriye uzambwira abazarendo bagiye kurwana bagatsinda noneho bakayigarurira kuva iyi ntambara itangiye niyo yaba n'urusisiro rumwe kuva 2022 kugeza uyu munsi muravunikira ubusa abavandimwe merci sana mchana mwema kwa tirirwe neza Walikale selo demande gouvernement ilipiga magoti ati muri Walikale dukurikije ibyasabwe guverinoma ya Kinshasa yakubise ibipfukamiro hasi ni ukuvuga ngo yasabye imbabazi Kisekedi anapiga magoti twende tukaongee Qatar twende tukaongee Kisekedi yarapfukamye aringinga tujye kuganira muri Qatar Qatar tuone kama mko na bonne volonté murudie bo bakaonesha kama tuna bonne volonté ati noneho turebe ko mufite ubushake musubira inyuma noneho bo basubira inyuma bagaragaza ko bafite ubushake ubwo aravuga AFCM 23 kwa na lazima ya fanya vibaya banarudi bo ntabwo bari bafite umutima wo gukora ikibi basubira inyuma Kisekedi ndio alibiya mbele aba American na ba Qatarien ati Kisekedi niwe warize imbere y'abanyamerika imbere y'abakatari na mbele ya Kagame muri imbere ya Kagame turi hamwe mushakama yego Kisekedi ndio alibiya bakamuonesha kama tuko nguvu na beko na uwezo ati noneho arize bamwereka ko bafite imbaraga bafite n'ubushobozi bwose basi tumaimari kwa Walikale tulipandaga kifua mtoto wa mama abatafika Walikale ati mwana wa mama utumaimari kwa Walikale twabyimbije agaturwa turarahira ngo ntibazagera Walikale ntibazakandagira Walikale bakabonesha munasema mwaisha tuzifika Walikale barabereka bashaka mwebwe muravuga tutazagera Walikale babiana bahembentura balikamata pa na kuingia Walikale ati abasore ba M23 barafashe pa no kwinjira muri Walikale te bukakimbia mashi ati bwose bwabo mayimayi bwose buriruka ukakimbia shaimbwa bwarirutse nk'imbwa ukakimbia shabile kusi ati bwiruka nk'injangwe tukakimbia sapanye ati bwiruka nk'imbeba wakaona ni watoto kidogo hapa barabareba bavuga batabana abana bato aho ni M23 ngo yarebaga abamayimayi Kisekedi anamunalia mtoto wa mama tunausira huruma tunataka tungubo Kisekedi mararira mwana aba tuteye muwe ati ngo niyo muventura babura gutyo tudarira mwana wa mama reka kubabarire reka twisubirire inyuma ngo barekura Walikale bayivamo ndio unasema utasinyia kontrata na American sio Walikale hakuna problem ati ubwo uze kuzasinya amasezerano n'abanyamerika y'ubucukuzi kubera Walikale reka tukwihorere turavuye irarangiye mushakamba urumva uwo mugabo ibyo avuga ko uyu mugabo njye namukunze kuko avuga ukuri kose aravuga ukuri
muri rusange ni n'aya makuru twagiye dutangaza yose tureba ibyo avuga ati bwarirukanse nk'amapusi nk'imbwa. Nizere ko batari buze kumwibasira, ubwo nawe nizere ko afite protection cyangwa akaba yamaze kwiyigirira mu bice by'intare yiripotinze ko ntago aya makuru atangaje ubwayo na Gisekedi nayumva aradasinziriye. Dukomeze mu yandi makuru agiye atandukanye, duhere muri Kivu y'Amajyepfo ku kiriyo cya nyakwigendera vice guverineri Gasinzira Juvenal. Sinzira Juvenal, yego. Tujye ku itangazo. Yego. Reka ndirebe turigeho. Itangazo twibutsa abantu ko ari itangazo ryashyizwe hanze na mama 23. Yego, nibyo. Ari irindi ngiri itangazo rivuga riti communiqué nécrologique, ni itangazo ryo kubika. L'Alliance Fleuve Congo AFCM 23 a le profond regret d'informer l'ensemble du peuple congolais, la population de la province du Sud Kivu ainsi que ses partenaires nationaux et internationaux du décès inopiné survenu ce lundi 12 mai 2025 du camarade Gasinzira Gishinge Juvenal, vice-gouverneur en charge de l'économie, finance et développement de la province du Sud Kivu. Kuvuga ngo AFCM 23 n'akababaro kenshi imenyesheje abantu abakongomani bose, cyane cyane abaturage b'intara Kivu y'Amajyepfo ndetse n'abafatanyabikorwa baba ku rwego rw'igihugu cyangwa ku rwego mpuzamahanga, bamenyesheje urupfu rutunguranye rwabaye ku itariki 12 z'ukwezi kwa gatanu 2025 rwa mugenzi wacu Gasinzira Gishinge Juvenal, guverineri wungirije ushinzwe ubukungu, imari n'iterambere mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. En cette douloureuse circonstance, l'AFC exprime ses condoléances les plus sincères à la famille biologique, politique et professionnelle du défunt et prie que son âme repose en paix auprès du Très-Haut. Muri iki gihe rero cy'akababaro, igihe kitoroshye, AFCM 23 irihanganisha umuryango akomokamo, umuryango wa politike, umuryango ujyanye n'umurimo yakoraga, kandi unasaba isumba byose kumutuza, kumuha iruhuko ridashira. Le programme des obsèques du regretté vice-gouverneur se présente de la manière. Gahunda rero y'ikiriyo iteye itya: i Bukavu kuwa gatanu tariki 16 z'ukwa gatanu 2025 nibwo bazatangira ikiriyo. Kuwa gatandatu tariki 17 z'ukwa gatanu 2025 hazabaho igitaramo cyo kumwibuka. Kuwa mbere tariki 19 z'ukwa gatanu 2025 hazaba misa yo kumusabira, habeho no gushyingura no gukura ikiriyo. Igoma kuwa mbere tariki 19 2025 hazaba misa yo kumusabira izabera muri Paroisse Saint-Esprit. Noneho bagakomeza bati
durant la période de deuil, le drapeau national sera mis en berne sur l'ensemble du territoire libéré. Muri iki gihe rero cy'ikiriyo ibendera ry'igihugu rizubuswa igice, yego, ariko hahandi AFCM 23 mu bice byabohowe, ariko n'ahandi babikoze nta cyababuza, ibyo byo nta cyababuza kuko nyine uwakoze ibi ngibi avuga hahandi bafite ububasha. Amasunzu bahita bamweguza, Amasunzu ariko abahehe ko namwumva. Amasunzu yaracecetse atanga amategeko rwihishwa. Niba umuntu watsinzwe nabi ni Masunzu, amahirwe yagize nuko yatsinzwe atarashwe. Ariko ngo azi guhunga, yiruka nk'ingeragere. Noneho rero itangazo byakorewe i Goma tariki 13 z'ukwa gatanu 2025, byasinywe na Deno. Yego, yitwa Deno, niko nanjye mbibona. Delio. Kubera harimo kashe rero. Harimo kashe ntibigaragara ariko ni Delio. Delio Kimburungu Mutangala. Uyu rero akaba ari umunyamabanga uhoraho. Ni umunyamabanga uhoraho wa AFCM 23. Yego. Dukomeje kwihanganisha umuryango wa Gasinzira Juvenal ndetse n'abanyamurenge muri rusange n'abarwanashyaka n'abakamarade bose ba Alliance Fleuve Congo 23 n'abandi bantu n'abanyekongo muri rusange aho bari ku isi hose. Yego. Reka tuhite noneho dukomereza kuri Uvira ni Burundi aho umutekano ukomeje kuba mubi cyane. Yego. Bwana Sentama, amakuru aturuka Uvira nuko wazarendo zikomeje kugenda zishimuta abantu. Ntabwo ariho honyine, nahariya mu baturanyi barashimuta kuko turaza kubibona. Hari umubiri babonye ahantu ureremba mu mazi yagishwe uko babivuga. Uvira rero zimayimayi zigabyemo udutsinda cyangwa se utugroupe. Yego. Zigenda zireba abantu bo mu miryango ufite amafaranga. Yego. Muri iki gihe cya insécurité 23 yabaretse nabo bakomeje kwisuganya ngo batere kuko hari amanama menshi nkuko twari tubivuzeho ari kubera muri Fizi mu mahoteli yo muri Baraka bitegura kugira barebe ko bazaza kugaba ibitero kuri 23. Rero muri iki gihe wazarendo nta kindi zirimo gukora, zirimo izi mayimayi kuko uyu muntu avuze wazarendo abanazihaye izina ryiza. Yego. Zirimo kugenda zishimuta abantu zikabatwara, zigasaba umuryango gutanga amafaranga. Bimwe byaba bigoma niyo babyimuriye cyane rwose, udatanze amafaranga bakamwica. Yego. Bikarangira gutyo nuko nguko byifashe. Abaturage rero bari Uvira baratabaza kuko birababangamiye cyane, ariko nyine ntawe batabariza uhari usibye gutegereza 23 ikuzuza neza operation ubundi kajya kubohora Uvira. Yego. Kandi birakorwa mu mujyi urimo FARDC, umujyi urimo ingabo z'u Burundi. Urebye ingabo FARDC n'ingabo z'u Burundi bavuze wazarendo zabarasa. Yego. Burundi ho ngo bimeze gute? Burundi batangiye bya bindi byabo. Hari ibintu byigeze kubaho ku gihe cya Nkurunziza, aho bajyaga baboha abantu bakabica ukaza gusanga imibiri yabo ireremba hejuru y'amazi. Byaragaragaye za Rweru aho babeshyaga ngo nabo mu Rwanda. Ikiyaga cya Rweru kigabanya aya mazi, u Rwanda ruyagabanye n'u Burundi nk'uko tugabana Ikivu na Kongo. Yego. Ubu rero hari umubiri basanzwe ureremba hejuru y'amazi. Inkuru yavuga ngo hari ikiziga ni umurambo. Yego. Hari ikiziga cy'umunyagihugu gihejeje gutorwa kiboshye.
ni ukuvuga umubiri bawubonye hejuru y'amazi ni muri Bujumbura. yego. Icyo kiziga kitarashobora kumenyekana umwirondoro ni icy'umuntu w'umugabo, ni umubiri w'umuntu w'umugabo ariko ntibaramenya umwirondoro. yego. kiryamye mu mazi ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika, neza neza ku ruhande rwa quartier Nyabugete ya kane, umanukanye ku mashure benshi bita kwa Buyoya. ngira ngo urwo rurimi birumvikana neza cyane. ni muri zone Kanyosha, komine Muha, mu gisagara cya Bujumbura. icyo kiziga cyabonywe n'abanyagihugu bari bagiye kuvoma amazi bakoresha aho mu kiyaga Tanganyika kuri uno wa mbere tariki 12 z'ukwezi kwa gatanu 2025. ni ukuvuga uwo mubiri wagaragaye. yego. kandi urumva ko wari uboshye, iyo uboshye bivuze ngo ntabwo ari umuntu waguye mu mazi, ahubwo ni abamwishe umubiri bawuzana aho ngaho. abanyagihugu babonye icyo kiziga bavuga ko cyari kiboshe amaguru n'amaboko. gushika saa 10:15 icyo kiziga niho kikiri, saa 10:15 z'ejo. abajejwe intwaro cange inyamiramabi ntibarahashika. abanyagihugu basaba ko inzego zibijejwe, inzego zibishinzwe zohashika kugira ngo icyo kiziga gikurwe muri ayo mazi. n'ishirahamwe King Umurundi Freedom turarajwe inshinga n'ibiziga by'abanyagihugu biguma bitorwa hirya no hino mu gihugu. turasaba inzego za komine Muha kutihutira guhamba icyo kiziga gihejeje gutorwa aho muri quartier Nyabugete ya kane, kugira ngo habanze habe amatohoza kwa iperereza yimbitse k'urwo rupfu, kumbure n'abiwe bamenyekane. yego. ngo birumvikana. urumva rero niba batangiye kujya baniga abantu bakabaroha mu mazi, umva ko Burundi umutekano uragerwa ku mashi. nibyo bwana Sentama. yego. mu Burundi rero birakomeje. yego. amakuru ava i Burundi aremeza ko urubyiruko rwanze kujya mu gisirikare kubera ko abagiye mu gisirikare bajyanwa muri Kongo batagaruka. yego. mu gihe kandi bimeze gutyo, yego, abapolisi bo bakomeje kwambika imyenda ya gisirikare ku ngufu, bakambutswa umupaka bakaza kurwana ku ruhande rwa M23. yego. ubwo barwanira ingabo za leta bakarwana na M23. yego. Shobora kuba wari ubyumvise nabi ko bari kurwana ku ruhande rwa M23, hoya bari kurwana barwanya M23. ubundi abapolisi b'abarundi ngira ngo iki kintu twarakivuze. ni ukuvuga abasirikare basigaye ari mbarwa. yego. kuba ari mbarwa rero bituma bajyanayo abasivile, bajyanayo abapolisi, abo bose babatwarayo. andi makuru rero nuko hariho ikintu kimeze nk'igitutu cyangwa iterabwoba riri guhabwa abantu. yego. ko mu matora agiye kuzajyaho kuba ategerejwe vuba cyane, ndakeka ari mu kwezi gutaha. yego. niba atari mu kwezi gutaha kwa gatandatu ni mu kwa karindwi. yego. ko umuntu utazatora CNDD-FDD azicwa ngo azashake iyo ajya, ubwo ni ukuvuga bamubonye bamwitana. bagomba kuzashaka iyo ajya, bitabaye ibyo nyine nawe urabyumva ko ari ukwicwa. yego. uko niko byifashe. niyo makuru yandi ari kuva mu Burundi. yego. ndetse na Uvira hariya tuhajyanira rimwe, kuko insekirite yaho iteye ubwoba mu baturage
panike ni nyinshi. yego ngira ngo twakomeza tukajya noneho ku biganiro bya Qatar bikomeje kubyara igihwereye. yego ibiganiro bya Doha rwose ngo byanze. Doha bimeze bite? Doha mu butumwa turi kubona buturukayo birimo biricwa n'iki? arega bigomba gupfa. icya mbere intambara Kongo ntishaka kuyihagarika, yego ntishaka kubuza Wazalendo kurwana, yego kandi nayo ikarwana mu mwambaro wa Wazalendo, ikazana n'abacancuri, ikaba irimo no kuvugana n'abandi, yego ariko byose umunuza akaba biri inyuma umubirigi, kandi M23 ikagaragaza ibihamya bigaragaza ko Wazalendo na FARDC aribo bari gutera. Aba nabo bagerayo bati M23 iri gufata ibice. yego Umuntu arakwendereza bamukubita, bari kwendereza M23 ikabakubita ikabambura aho bateye baturutse, bakabigira ikibazo. yego ariko M23 nayo ikagaragaza ko bayendereje. yego aho niho biri gupfira. Hagati aho hari ubutumwa bwo kwa Wembi, mu kanya nabukoherereje, wabureba cyane ko buvuga ku by'idoha bukavuga n'ibyo Washington DC. kanze mburebe. nibwo buheruka katurore nabwo kwa Wembi. yego n'ubu ngubu ubwo ngubwo ubona. nibwo yego Wembi aragira ati la signature d'un accord de paix entre Tshisekedi et Paul Kagame en présence de Donald Trump pourrait être repoussée à la fin du mois de juin, voire au début du mois de juillet. Doha, Lomé, Rwanda et Paris sont également susceptibles d'être impliqués dans la réunion d'intelligence. yego aravuga ngo isinya ry'amasezerano y'amahoro hagati ya Tshisekedi na Paul Kagame imbere ya Donald Trump rishobora kwimurirwa mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu, cyangwa se bikaba byajya no mu kwezi kwa karindwi ntangiro. akakomeza ati Doha, Rome ngira ngo ni kwa Nyasimbe. byashoboka. urumva ko avuga bya bihugu birimo muri iyi mishyikirano. avuga Doha, avuga Doha ubwo ni Qatar, Rome ubwo ni kwa Nyasimbe uriya Afurika yunze ubumwe, ubwo ni Togo. kaza Rwanda ni kwa Joao Lorenzo, akavuga na Paris mu Bufaransa, nkubise ko nabwo bwabijyagamo. yego nabo bashobora kuzaba bari cyangwa bari muri iyo nama. nibyo yakuye kuri Africa Intelligence. yego agakomeza ati Doha, négociation en cours entre la FCM23 et le gouvernement de Kinshasa. Aucun accord trouvé. nk'uko bakabivuze abati Doha, ibiganiro bihuza AFCM 23 na leta ya Kinshasa, ati nta mwanzuro uhuriweho uraboneka, ntacyo barumvikana. Le médiateur qatari est contraint de prolonger les discussions d'au moins une semaine. umuhuza w'umunyakatare cyangwa se Katare nk'umuhuza yisanze agomba kongera igihe cy'ibiganiro, akongeraho igihe cy'icyumweru. iyi ni inkuru ya abone source concordante, inkuru zihura zose zibivuga. yego zibyemeza. aha rero bwana Sentama, yego
ngira ngo impamvu twayivuze mbere yuko twinjira kuri iyi nkuru. Ariko nanone turaza gusanga hari umubirigi twavuzemo kenshi ushaka kuba kidobya. Ubu rwose amakuru aremeza ko amakuru yagiye hanze yashyizwe hanze na Prevo Maxime, minisitiri w'ububanyi n'amahanga, bari kuganira na Qatar kandi ku bintu byo muri aka karere. Ibi rero bikaba ari ibintu bituma twemeza ko ububirigi ari byo ubwo ruri kubidobya. Ubutumwa bw'uyu mugabo buragira ngo iki? Bwande Maxime Prevo. Bwa Maxime. Uyu mubirigi. Maxime rero. Kanze murebe banza. Mu gihe uri kumushaka ari haruguru. Ari ku yindi nomero ariko. Oya, aho ngaho wari uri. Ahangaha. Komeza uzamuke. Mu gihe uri kumushaka umubirigi rwose namubonye ni ubutumwa yashyize ku rukuta rwe rwa Twitter X. Yavuze ngo very pleased to welcome His Excellency Dr. Mohammed bin Abdulaziz bin Saleh Al Khulafi, Minister of State in Qatar. Kuvuga ngo ashimishijwe no guha ikaze uyu minisita wa Qatar w'ububanyi n'amahanga witwa Dr. Mohammed bin Abdulaziz bin Saleh Al Khulafi. Amwishimiye kandi akaba amwishimiye ku mpamvu zikurikira. Following his recent trip to Africa, amwishimiye kuko yakoze uruzinduko muri Afurika. Ariko umutima w'umubirigi uterera muri Afurika. Umubirigi udafite Afurika ntabaho. Ibanza yapfa. Amaraso y'umubirigi aba muri Afurika. Umubirigi abuze Afurika amaraso yahagarara. Byihuse umutima wahita uhagarara akagukira. Bakomeza ngo we had fruitful discussions on the situation in the Great Lakes region and in the Middle East. Twaganiriye ibiganiro byiza cyane, ibiganiro byiza ku mutekano waba uwo mu karere k'ibiyaga bigari ndetse waba n'uwo mu burasirazuba bwo hagati. Yego. Kuvuga ni muri Aziya. On mediation efforts and on the strengthening of our bilateral relations. Twaganiriye ku bijyanye n'ubwitange n'imbaraga z'ubuhuza. Aravuga ku buhuza muri ibibazo byo mu karere. Ibibazo byo mu karere. Ndetse tunaganira n'uburyo twakomeza umubano wacu. Yego. Ubu rero yego, njye naravuga umubirigi abameze uzabe sinzi niba baritegereje. Mu giturage iyo babaga babaze nk'ikimasa. Yego. Hari imbwa yazaga aho ngaho bakayikubita bakayirukana ikaguma ihagaze ahantu ireba hamwe babagira. Ikomeza irabya indimi. Hisirisimba. Njye niko uyu mugabo mubona. Biriya bagira ngo babyita guhunahuna. Guhunahuna. Igitangaje muri iyi nyandiko ye, niwe wayiyandikiye. Tekereza kugira ngo uvuge ngo wasuwe cyangwa se washimiye mugenzi wawe mwaganiriye, ariko mukaba mutigeze muganira ku bibareba nk'ibihugu byombi. Ahubwo ibiganiro byanyu bikaba bireba abandi. Icyo rero ni ikibazo gikomeye. Ni ikibazo gikomeye cyane kuba bari kuvuga iby'abandi
ariko batavuga ibyabo. Ku Mubirigi ni ikigaragaza ko umutima uri muri Afurika, Umubirigi atabaho adafite Afurika. Umubirigi udafite Afurika ntabaho, nta nubwo ashoboka. Kandi by'umwihariko si na Afurika ahubwo Umubirigi udafite ibiyaga bigari. twakomeza nibyo twakomeza, ariko tubwira abantu ko hari ibimenyetso bifatika simusiga bifite icyo bisobanuye. Umunsi u Rwanda rwahagaritse umubano n'Ububirigi, Ububirigi bwahise butegura urugendo muri Afurika mu biyaga bigari. U Rwanda mu biganiro by'i Doha, Ububirigi buhise bujya kwivanga mu biganiro, bwanze kwivangamo kuko buzi ko u Rwanda rwavuze ko Ububirigi bujemo byose byaba bipfuye, ahubwo bushatse bwikuruye kuri Katari. kagiye guhunahuna hafi aho ya Katari. Yego, aho ubona ko Ububirigi bwagerageje gucengera uti mwuka byaramwe, ugerageze tuganiye, noneho kwa kunanirwa kwihishira kugaragaza nyine ikikurimo ntiwagihisha. Ntibavuga ngo twaganiriye ibisanzwe by'umubano w'ibihugu byombi, ahubwo twaganiriye ibyo mu karere k'ibiyaga bigari. Aho rero niyo ubonera ko akiziritse ku mugozi, akiziritse kuri Afurika kurusha ibindi ari Ububirigi. Ariko Ububirigi bukwiye gukomanyirizwa bukirukanwa nk'uko Abafaransa bari kugenda birukanwa muri biriya bihugu byo bitandukanye, za Nigeria, za Burkina Faso n'ahandi. Kuko nibyo byashobora Ububirigi, ubundi bakicwa n'agahinda. Twakomeza noneho tukajya ku ngingo ikurikiye. Reka tujye ku ngingo ikurikiye. Ububirigi dukomeze tubitege amaso. Kujya hariya ni ukugira ngo bamwe barashaka inzira zishoboka zo kugira ngo bugaruke muri aka karere, atari muri Kongo gusa. Yego. Bwana Sentama, generali witwa Ale wa FARDC, yahoze ari umukuru wa JR cyangwa garde presidentielle. Kisekedi yamaze kubwivugana. Yamwivuganye, ariko mubwira abantu neza, uyu mugabo icyo arazira kuba bariya baratsinzwe, baba bavuye i Goma. Urabona ko abarwanaga hariya bararwanye, baza kunanirwa, bananiwe bashaka abacanshuro, bananiwe bashaka ubundi buryo, bageza n'ubwo noneho bafata muri za ngabo zirinda perezida zishinzwe kurinda umukuru w'igihugu, nizo garde républicaine cyangwa se garde présidentielle. Ariko hariya kugira ngo izina abantu bari bamenyereye ni aba DSP, division spéciale présidentielle. Noneho bazizana hariya bazi ko zizatsinda, bumva ari ingabo z'akataraboneka, ziza gutsindwa nabi, ndetse kuva zinahageze nta n'umutekano wigeze uhaboneka. Yego. Ubwo rero uyu mugabo bakaba bamwirengeje, ariko kumwirenza mushakamba, ngenda ufite uburyo ubibona nk'ijisho ry'umuntu usesengura, ureba ibintu by'amakuru nka biriya. Kumwica ashobora kuba arimo azira amabanga y'Kinshasa, wowe ubibona ute? Uyu rero ari muri babandi baturutse i Goma. Yego. Bamwe batwawe na Croix Rouge. Ubwo bari barahungiye muri MONUSCO. Yego, banze kwemera kwishyikirizamo 23, barangije bajya i Kinshasa mu rwego rwo kujijisha, bakirwa na minisitiri, bakirwa neza, ariko batangiye kunigwa gahoro gahoro. Yego. Banze kwakirwa, banze kwisangira intare za Sarambwe. Yego. Basanga ubica. Yego. Amakuru aremeza ko yego hari ukwicuza gukomeye ku basirikare ba FARDC bamaze kugera i Kinshasa. Yego. Kuko agatsiko ka Kisekedi kadashaka ko amakuru amenyekana
yego y'ibyabereye i Goma, ibikoresho, ibiki n'ibindi byinshi by'amabanga yari ahari yego byazajya hanze, kuko bari kubona ko nibamara kujya hanze yego bazasobanura babwira abandi byose uko byari byifashe, yego cyane ko n'iminsi bamaze muri MONUSCO hari amakuru menshi bagiye bakira. yego Urupfu rw'uwahoze ayobora Garde Républicaine, umutwe ushinzwe kurinda abashinzwe Tshisekedi, yego yararangijwe ku munsi w'ejo. yego General Are niko byamugendeye, ibyo byarangiye ahawe itike imugeza iwabo wa bose. yego Mbere y'uko apfa yabanje kubwirwa ko ibyo abitse bidakwiye kujya hanze, yego kubw'iyo mpamvu akwiye kwirukanwa yego cyangwa akwiye kwicwa. Usibye General Are hari undi uri mu marembera tutaramenya amazina. yego Naho abasirikare bato bajyanwe i Kitona ubu bari gukoreshwa imirimo nsimburagifungo ibaganisha ku rupfu. yego Amakuru ni uko ameze, bose bari kwicuza. Uzi gukora mu biganza bya minisitiri ntuhabwe ishimwe, ahubwo ukajyanwa ku mirimo y'agahato n'abayobozi bawe bagatangira kwicwa. ni ikibazo. Ni ikibazo gikomeye, ariko nyine niko Tshisekedi ahemba. Ayo niyo makuru ahari, ni uko nguko byifashe. Ariko rero yego ngo muri Butembo yego bari guterwa amabuye n'abaturage ndetse na za mayimayi ziri kubatega. nahoze mbona meya yinginga cyane. ngo iyo meya yahagurutse akavuga ibintu biba bikomeye, biba byakomeye. inkuru mu ncamake yego iravuga ko meya wa Butembo yasabye abaturage baho kudasagarira imodoka za MONUSCO n'iza Croix Rouge zitwaye abasirikare n'abapolisi n'imiryango yabo zibavanye i Goma, aho 23 yabagoteye ubwo yafataga uyu mujyi mu mpera z'ukwezi kwa mbere. yego Usibye rero kubagota gutyo nk'uko twari turimo tubivuga, yego kuba bari gukubitwa gutyo, urumva bari mu nzira bavuye mu bice bigenzurwa na 23. yego Wibuke ko impande zombi Croix Rouge yazisabye ko zigomba kurinda umutekano. yego None bari kuva mu bice bikontororwa na 23, FARDC ikabima umutekano. yego FARDC yabima umutekano bagahondagurwa. yego Yari kwitwa inkuru ya propaganda yo kuvuga ngo abanyamakuru bo mu Rwanda barabogama, ariko kuba byitangarijwe na meya wa Butembo yego ni gihamya gihagije, kuko nitwavugira meya wa Butembo ni inkuru iri kuri Radio Okapi, ntabwo ari inkuru yanditswe n'ibitangazamakuru byo mu Rwanda. Nuko twebwe dushakira amakuru ahashoboka hose. yego Urabona gute iki gihembo kiri guhabwa abatsindiwe i Goma? icyo mbona ingaruka biza kugira ni uko Tshisekedi ashobora kuza kubura abantu benshi, biratuma abantu benshi bamuvaho n'abo yari asigaranye. Yego bishobora gutuma rwose bamuvaho bakamuhunga bakigira ahandi. yego kujya ahandi bashobora kubona umutekano. ubundi nk'ibisanzwe yego aba bagakwiye kwakirwa bagahabwa igihembo nk'uko bashimiwe kuba ngo bataragiye mu maboko y'umwanzi. yego bamara guhabwa icyo gihembo bagahabwa bakoherezwa mu miryango yabo bakajya kuruhuka. yego bakaba bahawe nk'ikiruhuko cy'ukwezi bakajya kurya icyo gihembo, ariko igihembo ni ukukirira mu nzira zibaganisha ikuzimu. kuzimu rwose. ngaho nguko twakomeza ku yindi nkuru tukareba uko FDLR zikomeje kurimburwa.
FDLR zirindurwa, reka nze turebe reka turebe tujye kuri iyo nkuru. nyuma y'uko ejo Yego. 23 igaragara itwitse amarangamuntu n'ibindi, Yego. bakivugira ko ari aba FDLR, Yego. bahise biga andi mayeri. Yego. Mu gihe ariko nanone barimo bataka, bamwe bari kwiburisha ngo bavuge ngo bashimuswe, ngo babuze, Micombero akagenda yandika inkuru kugira ngo batazaza gushakwa kuko bariya batanze amakuru. Yego. Uyu mukwabo gusaka rero mu mujyi wa Goma, iyi ratissage, Yego. bahisemo gushaka icyo bakora ngo bayiburizemo. Abagore n'abana bajya kwigaragambya kuri 23 ngo babahe abagabo babo ngo inzara irabishe. Yego. Ubwo rero barigaragambije nabo barabakira. Ahubwo mushakamba bose batangaje baje bafite ibyangombwa by'ubukongomani. Kibaze se ubwene gihugu bw'ubukongomani umuntu arabutoragura nkuko ushobora gutoragura igiceri cyatakaye, biboneka bute bimeze. Rero nabonye babakusanyije babambuye ibyangombwa by'abakongomani. Ejo rero ushobora kumva babagejeje mu Rwanda. Nibyo kandi usibye na bariya hari abandi barajya babishyikiriza kunoza ko barajya bitanga. Yego. Bitanga bishyikirijemo 23 ku bushake, kubera ko yego bageze muri Kongo ugasanga ntabwo afite umugore umwe. Yego. Afite abagore nka 3. N'umuntu ukigera mu myaka y'ubukure bakangurira gushaka hakiri kare ngo babyare benshi. Ugasanga muri urwo rugo rero huzuyemo benshi b'aba FDLR. Kandi nyuma y'uko abagabo bari gufatwa, ibyabatungaga byari bya Kinshasa. Kinshasa yaboherezaga amafaranga ngo tuhungabanye umutekano. None bamaze gufatwa, bisobanuye ko ikigiye gukurikirana nabo Kinshasa irasigara itunga abagore babafashwe. Oya, ubundi se rega kubaha amafaranga, babahaga amafaranga kuko bahungabanyije umutekano, kandi bari abagore nabonye ntawashobora guhungabanya umutekano. Yenda sinzi byabishobora, ariko imbaraga bari abagore nabonye bafite sizo wa undi w'umugabo yakoresha, ntabwo bakora kimwe. Yego. Kandi wibuke ko uriya w'umugabo uhungabanya umutekano ni ibintu amazemo igihe kinini. Ibintu amazemo igihe kinini. Afite ubunarabikoze, ubunararibonye. Urumva rero Tshisekedi icyo bapfanaga kiraba kirangiye, iyo kirangiye maze na Sadek yarayikarabye. Sadek yarayikarabye, ari Sadek ni nacyo kintu biri mu byatumye ashwana na Baramafoza cyane. Rega umubano wa Tshisekedi ni nka ko n'umuntu acana umuriro w'amashara. Araguruka akagurumana ukabona ni umuriro ukomeye, ariko mu kanya gato ugasanga n'ivu ryayo ryahose. Yego. Birumvikana. Ngira ngo n'ubundi turi kugana ku musozo. Yego. Mu nkengero za Gomugana kuri parike y'Ibirunga muri Nyiragongo. Yego. Haramutse amasasu, humvikanye amasasu, ndumva nijoro humvikanye amasasu. Aho havunguye izindi FDLR na Wazalendo. Yego. Zishatse kurwana bazihata umuriro. Ntabwo ariko se umuntu azarwana ntahagaze mushakana. Bakuri iburyo, bakuri ibumoso, bakuri hejuru, bari hehe hose. Barwana. Biriya no gushaka kurwana ariko bitafite icyo byabagezaho. Ibintu rero biri gutera uyu musako. Yego. Wateye ubwoba cyane Kinshasa, aho irimo ishaka gukoresha imiryango itandukanye. Yego. Bigaragaza ko abasivile bari guhohoterwa mu mujyi wa Goma. Dore impamvu Kinshasa igira ubwoba. Uko bafatwa bayimenera amabanga. Yego. Kandi urabizi mu mbere mu ntangiro Kinshasa yagiye ihakana ivuga ngo FDLR ngo ni udusaza, ngo tumaze imyaka myinshi nta basore barimo. None
none ikigaragara harimo abantu b'abasore, harimo abagore, harimo abana, ikigero cyose washaka wakibonamo. Harimo abantu bagifite imbaraga. Amabanga ya Kinshasa rero barayafite. Bashobora no gusobanura ukuntu babonye biriya byangombwa, bashobora no gusobanura n'ukuntu babahaga amafaranga. Ibyo byose urumva rero Kinshasa ifite impungenge z'ibyo byose. Bwana Sentama, ndabona turi kugana ku musozo. Yego. Hari amakuru nshobora kuba navuze muri biriya bice byo muri Kivu y'Amajyepfo mu Minembwe. Yego. Hari inkuru y'uko hari isoko ryafunzwe. Yego. Ahitwa ngo ni kwa Mutamba haberaga isoko. Yego. Iri soko n'iryo ryagemuriraga cyangwa ryavagamo umunyu, amasukari n'ibindi biva mu nganda. Yego. Noneho abacuruzi bo mu Minembwe bakajya kubirangurayo. Yego. Nabo muri ibyo bice bakaza kubicuruza mu Minembwe. Yego. Nk'uko rero Masunzu n'abandi baba muri FARDC banga twirwaneho, bararihagarika. Barateranye bati dukora iki kugira Minembwe tuyicisha inzara. Uribuka bwa mbere barasa ku kibuga cy'indege ngo indege itazavibuka bikabagemurira. Ibyo byose ngo isoko ritazongera kurema no kurasa aho isoko riremera. Haraswa na Sukoyi. Rero ngo barongeye bati reka iryo soko turihagarike ntirizongere kurema kugira ngo bakomeze babure ibyo kurya biturutse hirya no hino. Uko niyo makuru yandahari. Ibyo ni Kinshasa yabimenyereye si ubwa mbere risanzwe bikora cyane. Niba nta yandi makuru twagana ku musozo, reka dusoze, nihaza kuboneka ndi turaza kongera nayo tuyakore. Yego. Urakoze cyane Bwana Sentama. Turabashimiye rero bakunzi bacu ko mudahwema kudukurikira. Ni iby'agaciro, bitugaragariza urukundo mudukunda. Turabasaba ku batarakanda subscribe kugira ngo amakuru ajya abizanira bayikande, ikandwa inshuro imwe, mukande like kugira ngo bigaragare ko mwakunze ibiganiro byacu, mukande share mubisangize inshuti zanyu n'abavandimwe, munatwandikire mubinyujije muri comments, mudushyikirize ibitekerezo, ibyifuzo n'inyunganizi zanyu. Umunsi mwiza, umugoroba mwiza kuri mwese. Mwari kumwe na Sentama.